Iñarishka Taki, música de creación. Para Chonchi, Casa de la Cultura, Núcleo de Napo, Benjamín Carión, Cayanapayra Cushcamanda. Licenciado Renan Quilumba, Tumakta Kushiangi. Warangis kupata, pusa chunga ishki, wata kunapi, shayarishkanchi. Warangis kupata, pusa chunga ishki, wata kunapi, shayarishkanchi. Kaya kimutu, shayarishkanchi, kuya lomapi, wangurishkanchi. Kaya kimutu, shayarishkanchi, kuya lomapi, wangurishkanchi. Nane, kaya kimutu, shayarishkanchi, kuya lomapi, mi wangurishkanchi. Duranchi, licenciado Héctor León, gat parroquial de Puerto Napo, Tumakta Kushiangi. Maikanyakta makaya chinupi, gutu kushiwa takirishkanchi. Maikanyakta makaya chinupi, gutu kushiwa takirishkanchi. Dueño yaktapi pakta mushaga, gutu kushiwa shayarishkanchi. Dueño yaktapi pakta mushaga, gutu kushiwa shayarishkanchi. Chinami dueño yaktapi pakta musha, gutu kushiwa me shayarishkanchi. Kurikindi wakemontonjo, gutu kushiwa takimushkanchi. Kurikindi wakemontonjo, gutu kushiwa takimushkanchi. Tukuya luna kushiaringa, karang layara takimushkanchi. Tukuya luna kushiaringa, karang layara takimushkanchi. Chinami, tukuya luna kushiaringa, karang layara mi takimushkanchi. Warangis kupata, pusa chunga ishki, wata kunapi, shayarishkanchi. Warangis kupata, pusa chunga ishki, wata kunapi, shayarishkanchi. Kawa kimuntu, shayarishkanchi, kuya lomapi, wangurishkanchi. Kawa kimuntu, shayarishkanchi, kuya lomapi, wangurishkanchi. Chinami, kawa kimuntu, shayarishkanchi, kuya lomapi, mi wangurishkanchi. Tumakta Kushiangichi, Pastaza Marcay, Napo, Sucumbillos, Orellana, Gaita Mitaki, Kurikindi Okichuguna, Cuyaloma Yacta Manta, Barrio Las Yarinas. Alichanchi, Ñukanchi Wangurishka, Kurikinchi Shutipi, Shamashkanchi, Quitilla Puerto Napomanta, Comunidad San Ramón de Cuyaloma, Barrio Las Yarinas. Ñukanchi Apamushkanchi, Unaila Watagunara, Chuscuchunga, Shuwata Apamushkanchi, Ñukanchi Yayaguna, Ñukanchi Hermanoguna, Nya Wañush Chingarinushka, Shinaglera, Ñukanchi Kaibi, Waukipura, Primopura Kaibashkanchi, Wangoya Poskanchi, Ñukanchi Kausaira, Ñaubak Mapanga, Rukuna Rimashkara, Pacta Chingawa, Shinalyara, Ñukanchi, Kaibi, Shamushkanchi, Rixi Chingawa,
porque Kurikindi y mamandara Kurikindi nin. Kurikindi ga angmi shu ichila pishkuwa sisara upik chiraygumanta mi kindi ashka. Napi ñukanchik churashkanchi Kurikindi apamushkanchi chiraygumanta randi traducipiga tian picaflor de oro. Chiraygumanta riksichinchi kangunara a nivel de la Amazonía ecuatoriana. Yupaychani. Tiempo de correo. Para Chunchi, Casa de la Cultura, Núcleo de Napo. Benjamín Carió. Licenciado Renan Quilomba. Sumacta Cuchangue. Paura rukuguna causa uskai nya paura rukuguna causa uskai napo yakora koryo poriuskami napo yakora koryo poriuskami kanoare molha poriuska uraspi kanoare molha poriuska uraspi diname kalero raskona kanoare molha poriuska urasmi. Gunara sakingariuskami, karga gunara sakingariuskami, karang lakte yutarisha pasauska, karang lakte yutarisha pasauska, puriukil karasakisha pasauska, puriukil karasakisha pasauska. Sinami, karang lakte yutarisha yuskami, puriukil karasakisha pasauskami. Chica Lactai, Salurani, Lucapani, Berta Andi, Pascualita Grefa, Sumacta Cuchiangue. Awari kuma paktasha punyushka, awari kuma paktasha punyushka, roca fuerte manda kuti tigraushka, roca fuerte manda kuti tigraushka. Kiksa semana tu pui paktamushka, kiksa semana tu pui paktamushka, warmiguna pula yapi chapaushka, warmiguna pula yapi chapaushka. Nami warmiguna pula yapi chapaushkami. Saluranchi, Yasuni, Ura y Lacta Kunama, Roca Fuerte, Aguarico, Yuturi, Comunidad Pirchi, Pani, Alicia Grefa, Sumacta Cuchiangue. Paura rukuguna causa uskai, nya paura rukuguna causa uskai, napo yakora koryo poriuskami, napo yakora koryo poriuskami, kanoare molha poriuska uraspi, kanoare molha poriuska uraspi. Kaita mitaki, Kurikindi wakichuguna, Kuyaloma Lacta Manta, Barrio Las Harinas. Sumacta Cuchianguiche, Runa Takikunara, Pastasa Marcay, Napo,
Sucumbíos, Orellana. Agradecer a nombre de nuestro grupo tradicional Curiquindi, quienes hemos estado presentes de la parroquia Puerto Napo y al mismo tiempo de la comunidad Cuyaloma, barrio Las Yarinas. Una vez más agradecer al licenciado Renan Quilumba por este grande apoyo que ha hecho a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Napo. Una vez más, como grupo Curiquindi, ha estado en todo campo, dando este tipo de actividades, este tipo de ensayo, al mismo tiempo conocer nuestra costumbre como quichua de Napo, como Napuruna, estamos llevando a cabalidad, presentando en algunas partes del Ecuador y el mundo. Gracias.